Omwa owuvitenje ngano? Ondakalikanena uundjolowele wandje ndjokana yandje ndee natanga pena elunduluko. Ondakalikanena ombili yokomwenyo neyaludho mala kachiivula alushe ondavulwike. Ondakalikanena aanasikola yange ndaana ezimbuko, ashike natango oyafika aantu yakana. Ano omolwashike tuna okugalikana nge kapena sha tshilunduluka? Ondapopya ndandi popi ndaashika ondafika ndiipopile. Ondahala wiiholelendje lumwe ike. Francisca! Oh, Evelyn. Inandi kumona kutya opo ulimo, uupimbuka ochiima chimwe oshinene. Ochathika etango lyalo okutuhengumuthapo tuna omwenyo. Tayi tyapaleke. Ino etha nokuli nditameke okupopya kombinga yiilonga. Shampa nokuli ndamono tutsu yadopiwa, ondahala ike nokuli okuningina meembuli. Chilombwelandje. Paife oto fudha ngiini? Kuuvite emunhulo oye mwapama tuu? Oh, kombinga yachono, ondili naa. Ondavuluke kachona ndoopuwo. Ochaana okuuva nga chitiwa. Onduka kombelewa ya principal paife ngi. Itoya tuye komitinga? Omitinga yache? Njiigidha nena ongula, ino yuuva? Mutu inandi yuuva. Oho, ila ano tuye. Ouchinele kutya ohakaleli ngiini sha atwalata. Ouli mondjila. Ouli ngana? Ya, ondili naa. Ochonga, otomonika wafa. Ondili nawa, Evelyn. Ano, ngocho toti ho. Ondinekela omitinga ndjino kaishi kombinga yokupopya okukatinga budget. Ochikando chazako konyala mbala yetukuthile ongithomwa aishe yomolaboratory. Ocho? Ochili ne, oya tegelela ne ngeno tuninge che? Ngeno nduno tulongo chemistry nomagalikano. Francisca. Achikpache? Itafudha. Gumwena ninge pocha. Gumwena dhengela ambulansa. Zanipo, mpeni mito. Francisca, ovitenje? Otaka kama, natuninge ningini? Ekwathelo alia, tegelelike. Toddy Turner. Eno, nkulukadhi wanje okuli peni? Okwetwa mukanu ethimbo lyakapita. Okuli peni? Ilatui. Endo hatola ataka papia nangwi. Okuli nawa, lombweranje. Okuli nawa. O endo hatola oat kiku fachalilila sir. Okuli peni? Nkulukadhi wanje okuli peni? Tatete nombili chinene. Ahawi no tyang'aka. Otwakambadhala atishe shatuvula okuninga tumhupithe. Ashiko ntima gwa mwena itatuvula okuninga echa. Ahawo tofunju, okwali eli na ongula onena wa uno kumhupitha. Ondichichi kutya ethimbo ndino edhigu kungwe, ashiko twakambadhala kehe chimwe shatuvula okuninga. Ahawe itavula okuthiganjepo Francisca. Tena, ondichichi kutya shika katisho chipu, ashiko peni nima mbyoka twapumba okukundathana china chana shoka chalandulako. Ochike chalandulako, ngandalike ndigalula onkulukadhi wanje. Onduuviteko mala twapumba okuninga omalongekidho. Owapumba okutokola ngo ala tutala omudhimba, umone shi cheteso. Ngo atindi atuningi shoka chapumbiwa opo tuninge onzapo eso. Itandivulu okuninga nyika. Inopumba okutokola paife. Otwala okuchuwa okutya efumbi kwali kaningilwa kegumbo peni. Kandichike nokudhiladhila nokuli paife. Onduuviteko atunkaleke muko minuto 48 omanga toninga omalongekidho. Ngo wapumbwa ekwathelo atukukwatalekanitha nohungi mwenyo. Okwalike elima. Ombili kwashi wakanitha tate. Tena. Onduvite ndapepelelwa, ngai tandehama, ngai kanduvite udhigu. Eshala ndiko lini? Ondili peni mpaka? Francisca. Eno, olietithana nje? Ondekweta mpaka ndipulukile shoka omeshogo yogopapita gavula okumona. Owala okutya ngiini? Otwenda chindi chivulithe shoka chivetikwe. Kanduviteko, owala okulikila ngeche? Adikwendithapo kwambyoka yaholoka monkalamwenyo yoye ndikudhimbuluthe kutya kalunga okalunga omudhigi nini nohagwanitha omaukaneko shaashi okwe wapula kutya kalunga otapulakile kuwa omagalikano goye paithila ndipulukile omayamukulo gomagalikano goye. Yesu sondatira kandore momoskopa anje musiku. Omwayooloka ngoramba yadhima. Onduvitike moskopa mafa muno chimata chitaranje.
Andi chichikucho uneng'ono dhivure irure aishe. Paifengino andipo pime dhina ra Yesus Kristus. Irure aishe irimo skopa anje zimo. Andimu komanda medina ra Yesus Kristus zimo. Ngao kanona katate karunga itamukara momuka. Umbando wakanapo ondarukiko ondakoka kandali ndatseya kutya omagalikano gandje ogo gashingira umbanda wandje kokule. Ondali kanditi andidhiladhila chinene oyendji otoyitaalanga ashike oshilonjoka kutya ocho yamukulo komagalikano gawo. Omagalikano otaga lundulula ochinji pambepo natutale natango. Omwa otandeeta ondjokana yandje kochipala choye kandichi kuchinimo yatanauke kuwina ukuzunake ashike ondeelu kwashitwa ituna okuyola pamwe ekwatathano oholi itayipula nande ocha inandaala okuya muudhigu mbuka Kalunga ondaala ondjokana yandje ikale yina enyanyu natango. Nyengo omutima gwa James Omwa tugalulila keshala hoka tatu kala twala tukale tuli pamwe hoka tatu kwathelathana pwaana engambeko tse twalyathane kokule ulikilandje nkene ndina okunhola ndikala omukulukadhi ngoka ye empumbwa ngopena shachi nkuthako kungaye ngopena shachi nnongonene muuwinayi chimweneka Omwa udhilila omutima gwe omadhiladhilo ge nomahalo ge ageshe ndhimbulutho mpangela ndjoka aninga nangwe inweetha nando ocha chinyengithe shoka ngwe chitunga medhina lya Yesus ndagalikana amen. Mr. Tena. Apilili. Opuna omuntu po reception atapula popye nangwe. Onsamane otapiyaganeke nginyano hiya. Andivule okulombwele security dhintidhile pondje. Oyele? Inandikwata kwedhina lye malo ndichi kutya kesho fena oyo nene. Ondiwete kutya ochu keshono nenge shapwa alikateishi nawe. Aantu yamwe kayeholi kokuyamukulwa kutya hawe. She's beautiful, she's younger, she's hotter. Why don't you choose her? What therefore God has joined together, let not man separate. Maluku sono polo nhilongo kachino katingo isho kachatulwa kumwe komwa kapena ngute chikusa kumwe. Shono china chanache ulingana. Utovula kuyapa ife? Oho ewa nandilombwela onsamane emo. Mwethe emo. Ocho andiningise. Apilili. Se. Kuzanena kalato zala na ashito yako mbelewa. Ewa se. Omagalikano ganje talo kuchana nyaga lundululikelera ondaluka James akandimululae anditiko omagalikano ganje kagena shaga kwatha ngowetike shichiliko meshowe ashiko omagalikano taginyingito mandakalati pambepo ngoka konima tagahololwa kumuyelele ethimbo alishe ndiko ndaikandhiladhila nti omagalikano ganje andipopike mowala owali topopiti awaye pamhondo inandichitseya tala natango. Namibia ocho chilongo chatseika na muuyamba wakawe nongopolo chochina no hetosha. Jason okapitala ya Namibia ole kandicho ochikitopula kugera ngashi atuninga atushe. Omwa otandeta Jason kochipala choe kandichi kutya okunudhigu wache ashike ngo uchichi okulipoti ihumbatane ashike omaihumbata ogo nchichi kutya ogena chakoshi. Omwa ndikwindile unkwathe mpoka kapena ngoka tavula okunkwatha olukalwa lwoye nalukale puye Omwa medhina lya Yesus ndagalikana amen. I'm not putting up with this anymore. Putting up with what? I can't talk to people? I am out of here. Oh, come on. What? Andivule kukana nena ndekapena nangu techidimbulula. And I am not. What if I was having a conversation with Gaudhi gike umwa wegopo. Elalakano lyanje lya chikene. You don't make eyes at Bob like you make eyes at Clarissa. Every time she walks in a room, it's the same deal. Come on. That's it. End it. No one will miss you. It will be better this way. Oh, come on. Don't do it. You were made for more than this pain. Do it. It's the only way out. Oh, come on. Oh, please. Oh, please. This, Kaishi nena. I mean, we had to work out some custody. Clarissa knows exactly what she is doing, all right? She uses John and she puts him in the middle between you. Okwali ambala ewikuse ashiko wagalikana kakwali ndechitseya kutya omagalikano ganje agakwathela omalugodhi kandi gawete ohandipandulike tate Kalunga ngedamono nomesho ganje eyamukulo lomagalikano ganje eitalo linima mbyoka yenekerwa umbaki w'inima yawe natango taliche ano nileni ethimbo lyokugalikana Mara meme atula atakuya koskora.
itashi kwata ethimbo ele nando ayi. Tate gopombanda, otandi eta oluvalo lwandje koshipala shoye, Francina Nomwaina Mati Daniel. Otandi kupula utule oshikaha shoye kuyo kehe moka tayayi. Ino etha nando iiponga yiye kuyo. Yasiikila nombinzi yoye ondjapuki. Yakwatha yeende megameno lyoye. Wuya gamene kiiponga yiwetike naambyoka yaawetike. Sho tayayi, kala nayo. Sho tayeyamo, kala nayo. Sho taya lala, aayengeli yoye nayeya tonatele. Otandi shunitha oomangela dhaatondi dhaningwa kombanda yawo. Inaya ehama nando, inaya mona oshiponga, kapena uuwinayi tawu yagwile medhina lya Yesus ndagalikana omwa. Amen. Shino anti dhimbulukwa meme kali hetu etha tuzemo megumbo inetugalikane negalikano lyegameno. Oto dhimbulukwa wo esiku ndika. Andi dhimbulukwa shino chali omvula yazako, okwali omvula tayi loko chinene, andi shinginduka kegumbo. Kakwali keno kuli andi vulu okumonako, ambala ndiye nokuli moshiponga chehauto. Ondaluki keno kuli ondina elago, nani shino chali. Omagalikano gameme. Kalungu haya mukulu omagalikano bethimbo lyopala, ihalata, yihendelele. Ashike galikano njokole lyevula lyonale shitwa lyachona shimema lyetugalikanena. Eyamukulo gomagalikano nali ngapekwa kethimbo. Eyamukulo talya pethimbo lyoka lyapumbiwa. Omapisalo 58 okatono katihamano. Omahoti gandjo yegagongele agesho yeganyolela membo lyoye. Ehololo 5 taiti ilika mayiline nakulu 24 oyinyongamene koshipala shonzigona. Kesho umwate kashumba kochigoli nitsimine ndoka iyo magalikano gamu yakalunga. Kakwaindi chichi. Paifo chichi kuchochiketa chilingwa keto galikano. Talane kuchochiketa chihepelika ngito galikano. Ondino kugalikana ndashiko ndavulwa ne. You can always pray tomorrow. You've had a long day. You need rest. Andivula kugalikana ngula. Inandi chidhimbululike nokuli. Dachi tinani shino cho hacheta ndikale ndavulwa shachi hapo magalikano. Marondi nehondo dhinima imwe yili. Inandi chidhimbululike nandaye. Chakemike ndapatululo mbibeli ndasemos ndeshachi yako social media ondilike na. Ontonyo kuche mbondo do magalikano. Onyo dakambadala kukelela nyakalunga kaya galikani. Oteta ko kechi moshitachi yake chamasindana etanyanyukwa. Echunomonima kehe, epiaganeko kehe, echololizo kehe, olwesindano lyao. Esindano okundopa kwanje kugalikano kokuvena kwao. Enditho kachona kehe, epiaganeko kehe, dopolo kugwanitha inima yakalunga kehe, olwokusindana kwao. Inandidhimbulula nkele ndakanithila ochinji mikasha ontondi. Unawashiwatseya. Ashike natango peno shimima shimwe ndaheshuvite. Ondagalikana nokufastinga nomwenyo gwanje agushe nakehe chimwe shitachivulu ndaninga. Opo meme eluke mala okwasike, omolwachike? Tate Kalunga aludha meme. Please aludha meme ngompange omnene. Meme unokulwa olugodhi nduka. Itovulu kuthiganjepo. Ombele kwadona kwanje ashike. Okwasanale. Ayo kuno omwenyo. Natango kuno omwenyo. Okuno kukala nomwenyo. Francisca. Ayo kuno omwenyo. Medina lya Yesus omwenyo luno kukala molutu. Tate Kalunga galula meme. Tate Kalunga galula meme. Omolwachike tate Kalunga inuva omagalikano ganje, omolwachike inakalitha meme nomwenyo. Ondali ndemwinekela. Mwanje umadeyate wakalunga kameshi kashigopa. Ogayoloka kokukule naye. Egalikano lyo lyamulwa ashike kashimonkala kokawaye wategerera. Ochali chakwanenena okukusapo meme goye opo onkalamwenyo ye itaye epanjepe. Ochali chapumbiwa meme goye atuwe meembosi opo ayatuwe kokondjoko yupika yuvu. Eyamukulo kehe ndokomwawe eteli kupe litambulako nenyanyu. Shasho madhiladhilo ge kageshi ukuwinayi ashike okuwanawa inekela Kalunga koye mwanje. Okuna omwenyo. Dokta, okuna omwenyo. Lengoka. Onkulukazi ngukweta tokwasa eminito 30 dakapita paife otafudha. Echina paife alilesha okwagaluka. Shakita chichuo. Ondechimona nomesho ganje. Omidhimbo ohadhi vulu okweta ekuunguto konima yeso. Thimbo limwe omidhi hadhi itsumo mbaadhilila nando omutima gwamwena. Ohashi ithanwa iilonga yo postmortem masculine.
Chokita chitikucho kuno mwenyo. Ondi chichi mahashiko chaoloka china yalilesha paife kucho ntima wa ulongo. Dokta okwagaluka chili okuno mwenyo longekidha okambete just in case. Ondaali longithwa ishe okutala ombinzi ndeno ombepo ndeno upyu. Tameka nalo okulelepeka iikungulu molutu. enondo hotola Ngwe longekidha omathano mbalambala guluyiwe. Ondaala okutala ngoo opena eeneurona dhapilaganikwa shaasha kale inamono oxygen ethimbo ele. Watok. Ngwe tokongo Mr. Tena umulombwele kutya omukulukadhi gwo kuno mwenyo natango. Shiko chimi itachichuwa. Francisca kandi chike kutya nanditameke nokulipeni shiyalombwelenje kuti wathikanje poka kwaikene kuli andichitere ondaike kumbota ndikakalika nethimbo ali tatekalunge kukalulile kungaye shasho nichikutya tatekalungi hasi sosho nimboka yemwinekera imbo njono nokuli ondalimbulwa kutya ndikuhole chinyenye nkulukadhi wanje ongomagano ngoka tatekalunge gapanje ndondeka kuthako for granted ombili Francisca moluulu kuomnesa wange chindakala ndiliko kulena kalunga ndenga yakandikuwetika ayi ali ndinokukala ndaninga chivulise Tena inandala ndikukanise enandu ayi ondala tutamukulule kohombo yetu tuninge tatekalunga oyo mtetekeli mwaishe mohombo yetu etukwaselathane mukukonjela omwenyo gwalushe. well otovula okutameka nokugetinga rido osekretari yoye. Tegerera nini ohechichuwa Tena kalunga nguhaholela anhu iholeko kwechiholelela nje okwapatululile nje uveko lyanje nokwanongekengi. Francisca kandi nashindaninga naye ndeke ndino madhiladhilo ashikekesilo henda lya kalunga kandi nesiku ndilongilo ngafa. Ondichichi tena inopumba kupanika. Ondichichi kuchino chininga. Kandi chichi kutya nandike nini Anu ino tiacha kuzanena onshigakano gofakasa yetu italo lyetu nalikale lyadhama mumwa inapukala na ndocha tachitu kuthako kuye. Amen omwa tukwatha tangishoho ya mukulu magalikano getu andi ndikapope na Dr. Chinacha nunjolowelewe Inopumba kutiracha ngandili nawa omahambelelo tatu kapeta tekalunga inekelo lyetu natulitule mukalunga nguhaya mukula pethimbo lyopala.